akasale kathanzelo akwentiwe bomakoti sitofunza nje namuhla wasuyangibabala uNkulunkulu ngemusa kulomnyaka lophelele ngingagazi nami ngamangala after 10 years wangibusisa ngemfana ngamangala and uyathi bazalwane nabanye ngibacabanga ukuthi shemse ngimspoilelani ungani sibuso lesivela uNkulunkulu nje bekavela ngibusisile nangemanje futhi bekukade benginganankinga nzawo and kude nalomzala wasisendawo bese ngiyabuyela ngisemaketha kodwa wawuthi ngimthanza nje nanyalo Nkosi yami ngiyamthanza kwamyena kuthi kwentekeni ngimthanza noma kunjalo so ngithitheke makoti lo ngafunzise kuyinkinga ebazalwane uyinkinga futhi kude makoti lotselela njengemfati lothandvako yabona makoti lothandvako nalothi uyakholwa hamba yatsilela nabantu lapho bayethi phela ngikhuluma ngeexperience mina ngiyakwati ukuthi uzelela uthandva futhi phela ngithi sinathi kuyinkinga kakhulu especially thina leswesigane bafundisi siva nathi nje Nkosi yami konke kufuneka kuhambele nami ngebengingadi lokuthi nawu ugane umfundisi kanohlupito nake igama mina bengisiyohlala kombheki wonke malanga but nganyelanga ngifuna ukucocela indzaba ngingakachubeki into ofundzisa abazalwane sengivele ngicalile nje mamini time ngilomuntu losinaka hamba ngemoto ngiyayisaba imoto legijimako sisuka nyelanga enhlangano sihamba nemyeni wami siyakumathapha siyothenga amaphathi emoto uyangathi lothi imoto legijima ungiyayisaba ngithi ngisakhuluma ngemfati lothelelayo uyathanda lo mfati iyagijima le moto ukhulume akathanzi lokukhuda lothi iyagijima le moto but vele ngiyamkhuda and ngimkhuda ethi ngimbone lo somuntu uyenyanya nasi ngena lapha ngasenhlambeni uthatha le shortcut yabona inhlambeni lento ahamba lapha ngasemasotsheni nakabhrika lapha ngibhrikile sikhama silahleke lapha mina kwade mina yini vele lento yendawo yabona mfati lothelelayo ukukhuluma sinoma kanjani lento yendawo nangafanje nalo mina nanongathini wena Ubeke nangifika lesitolo lena kangena lesitolo igaraja awuthatha ngamaphansi ngiphume ngishaya izivalo ngiphume hambe kumele lapha ngasegedini la ngibona khona ukuthi ngimile ngimena ke mase uyaphuma ke ngemoto soyaphuma ke soyancenga baby sekwendeka le ngibele kuhle kwenvozi soma wena nazi so manje sithanza emgwaqweni ngingagibeli mina aba bathu uyancenga ngingagibeli agcina hambile ke ngithatheke nami ikhumbi ke ngiteka amanzi nangifika la kamanzini thathe phela ngisumfati unemali uyasebenza ngithenga kodwa bese sekuyasho ngani usebone kodwa kambe ngimshayele ukuphi la ungishiye khona ngicela ukunazela kamanzi nathi gibela ude la ungishiye khona ngathi kodwa seke ngiyagibela ngoba ngihlangana ngigibele ngiyemathapha ngimkhanzebele solo sekhona usafuna emaphathi sihambe sekumunyu la ndlela esibuyele enhlangano ngiyabalisa ngashonelwa ngumake emncane ngebazana ngaqala ithuba ngabalisa la ndlela ayitselela ke nalaba fathi abashakele baboma ke babancane ngiyabalisa kanje ngoba mina ngafela uma ngimncane nje umuntu ongichaphada uchaphade ngayo vele mina yento yakhona nangi ngicela ngibisele ekhaya kunabani nabantu sihambe nasifike enhlangano sihlala le esikomo ibona imoto ishona ngasesifuthe ekhaya sesihluku uya usithi ufuna bobo phela kumikisa kwawo wakho yabazalana ngaba bathendlele bengidala mina ngicela sibuye ngendli wathi ngumikisa kwawo wakho usithi ukhanda usithi ufuna ke ekhaya wena ngagcina 4 phinzana yes angiphinzanga sebasitshekile bomama uyabona bazalane nani ngete nalalela namhlanje abakusukuma nabomama labantu asifundisana anginathi usindaba ukufunana yeah mina anginathi kwami nje kusimple into okhuluma nasifundo nasifishane lokutilungisa nje self care mental health yeah ngito le foundation nabafika la ngicela nibamba ebo makhona ngicela ni akusiphethe nyalo uattenda le mithandazo le sihlale ebusuku bonke la sishiya ibhedze kule mnazi sibuye nesifanana sibe ngconana liviki linye uze usho si no mina vele nasi nginenkinga ngibangcono nangisabuya le emva kokubuye back to square one akusiphethe nyaba zalwane asibalalele uyabona cha ngakubona so strong wehluleka kubamba lo labantu akwenda labo makela labo makela ayashaya uNkulunkulu tandla bazalwane ngini appreciate baba mina uNkulunkulu ngekosilethela nabo makena yadi sicela kuphuma singafanani kungena kwethu kulenzawo lo sinakakhuluma mamgomedela wathi labanye sebalahla nalelithemba asosina uphuma la uthi ibonini yathi ukhulumile lo maka yathi ngimvile mina make ngithemba yathi mina ngimvile make ngimswele ase ngiyolungisa le mvicala la kuwe la ufuna utilungise wena ngito le ifoundation
ngitothi ke mina kubonke bomakoti asibeni fine asibeni right bomake whatever lesendlule kuko nalesendlula kuko asibeni fine mina nje ngicela lokho le foundation yami lento ileya la batazi nase bafika lana bona sewena vele sotilungisile sobonile ukuthi ubonakele la bonakala nala ngitokhuluma nga mental health bazalwane if si right nesibomake a healthy woman a thriving family nasikhuluma nga thriving families sikhuluma ngemakhaya latawuricha the full potential yalibona nalikhaya lo wathi na ushada ngibana ungena kulo walifisa walicabanga utofika ke litofika ke kuleyo potential ngekuthi wena so utilungise wena you are fine utilungisa wena kuqala amen uthi lo self care wami ngakusina ulothi nangilesiluthana ngawo sithi mina sisi ngidina ke mina ngiziniwe kulunga mina kusiyeke loyo self care wami lo self care lothi kuze kube right kufanele kuqale mina kuze kulunge la khaya letinto ngiyadibwa ukuthi iphambene asengicale ngilungise mina uthi mental health bani right emotionally ube right socially ube right psychologically so it is how you think it is how you feel it is how you act how you react and how you relate with others sesifikile phela lesimo uact njani wena ukhopha njani wena makoti phela ufika kanjani wena ufika njengemuntu lophile vele ureacta njengemuntu lophile vele sisemsebenzini siyakudlalisa bese siyakudlalisa nje thina sisilenjazi lakho mayilihle lakadopa phasi so ukwatile wena how do you relate with others wena so watiphilela nje yathi mina nje ngiyatiphilela nje ngitsiniwe kulunga mina usho kanjani uthi mental health kunema challenges a mental health ngeke ngikhulume ngalabanenge ngakhuluma ngalamthu kune anxiety kune trauma kune burnout kune stress ne depression ngakhuluma ngestress ne depression nasikhuluma ngestress sikhuluma ngalokuthi umtimba wakho uresponda njani natural to ema demands nema pressures empilo ithi lempilo phela wena so ukhulile futhi osingaboni ekhaya sisi stress ehelo into ithatha le mali wakhe lekhaya bangisebenza ithi lempilo ikufakela ipressure isilomana namacetha sikhola kufanele tertiary ithi le pressure kufanele ukhokhe school fees good imali sistress sisi nje so it is how your body responds to ema pressures and demands of life stress geleso so wena so tatigeja kenyalo kulokule ntakhuluma ukuthi ngabe vele wena stress ukuwena asikaqambi stress ngoba le stress sibangwa ngilokuthi kwentekalani lampilweni ukhulisekena kanjani wena ibackground yakhe ithini kunema causes ke stress nje kuwanaki ema causes e stress sibangwa yini stress sibangwa workload nengilomsebenzi so niveni kubuke wena ngiyabekisa ngikwathi usemsebenzini esonveni role yakhe ithini mhlawumbe uyasebenza nasemsebenzini kudimanda wena nasekhaya kudinga wena iworkload sekuninga usakhona ukubalansisa kutokubangela stress ke lento leyo so uyeva lo yathi kumatima la iworkload lokunye lokubanga stress ma financial problems kuba betimali bazalwana stress lento leyo ungazi ukuthi wena uloyiwa kwaloya kodwa imali so sinenge siboma kodi kuze wena ungalophatha na stress semali so kuma la phasi asikagazi nje ukuthi uze vele utimisele mina ngiyasebenza sisi ngeke ukhone ukusurvive lo mshado nangabe utawuphila ngawo one source of income one ngeke utathuloyiwe wena mina vele ngalo yasisi mina ngalo badasithandazela abaprofeti Nkosi yami baze banzinwe solo uhlelwe naphasi vuka laphansi uhambe ukuzama kwemakethanyana azasho umakoti athi nitawe nyenyendani nje sisonke mzothengisa timpahla wonke umuntu uthengisa timpahla phela akathengiseli wonke umuntu sokuma laphansi tholakala imali nakunemali stress siyancipha
ma causes stress lamanye family conflict ngishidozi lamanye emakhaya uthi uyafika bakutonze bakunyanye mbamba kangangokuthi bangakutshela ukuthi uyaloya ungakake wawuphatha umuthi stress lapho he mama sidobona usigulele health concerns bayagula nabanye bazalwane abanye baphathekile kulamalanga nje cancer kanti sathana usithini ngayo bayagula abantu stress bagulela abantwana abantu bagulela abayeni babo bagulela abadali babo kunengi bazalwane nemfanele nibangela stress leso so ubese ke wena kuba nema effects ale stress lama effects stress so phatha inhloko wena inhloko kufuneka ikuphathe but hayi lele ngaphela so waphila ke grandfather's comment stress ke leso waze nje wathi bona onke lamalanga unathi phana unathi ma-alcohol onke malanga unathi ma-alcohol sesi-stress lo sophila phasi stress wena lo wele tension yakubona nakulo uzofika edokotela sedokotela kungidonsa la stress ke leso abasedokotela kwenta njani ucabangani use kungidonsa la kwehla nami la sema-effect ale stress ke leso lokho bese kuphethe wena ngiyachubeka so uba easily irritable wena so ukwatalide sesibathe sontweni maye bezidlala thina bethi sine ngosi yami next week ingculuthabo maka sicela manje nikhokhe phela bo 100 rand so ukwatile wena uyacasuka baba ucasuka lide mbaba nje ngekuthi sebakhuluma ngetimali bomamgomeni senza khuluma ngetimali maye nabo bayacasuka leboneni so ukwatalide but vele bekufuneka vele uyikhokhe le mali vele sizinga le mali yakho ukuze nihambe nivangele so uyakwatalide wena wacala nje wathi bona ukwatalide wena so uphila phasi stress besidlalela thina sithi lo mchino wakho sogugile bezidlala bathona sokucasuka embamba vele bezidlala thina lo lo mchino wakho sokuphakama inkwethu besidlalela but so ukwatile wena siyachubeka difficult sleeping salaleki Nkosi yami yo so uzuye kadokotela amadoda ngithole nje amaphilisi ekulala so uphila phasi stress shemwena lokho ku stress silele njalo nje sitawuvuka ekuseni la siphethe ebuthongo siyolala emini wena ngeke ukufikele ebuthongo une stress because lo mtimba phela udzinyiwe kufuneka uphumule siyachubeka trouble concentrating ukhona concentrate lokho kumelana nje ngathi kodwa uthini atlehle uthini sisuke stela nemadiyo yakhe la awukhuluma bona lo concentrator udathi kufika isikhathi abomake mswele sovele ulele ucabanga nathi ukuthi akunetide lisakale embili lekhaya like awukhona na uconcentrate 2 minutes emnene usocabanga le thinking ngamba le lo tishiyele emuva le school fees lesingako lokuthi vula tikolo Tuesday awusekho wena la stress ke lo siyenza siye depression depression ke yona siyibona ukuthi kube nekhathatheka lokunene mhlawumbe ukhathathekile wena yakhathatha nje baba lo uthodele imali so wahlala nje wena nje wahlala ukhathathekile nawe uyadada ukuthi ukhathathekile kusuke sekungilenye level ke leyo depression loss of interest so udene interest nyalo nje sibamemile bomake besibamemile la nani niyadebonile sidinikile isikhathi sibameme niyalela niyo yabona nesimeleni kancane asenicane nifundise amadvodza kucala so udi interest lo uzophila phase depression besiposta phela sobona ema comments asenisitshela bomake beswele ibonile basipitela boba besithini nosithiniwe guys sixoleleni so udi interest lo muntu depression ngosabakadenti amadvodza abafundisa ngonyalo kusafundiswa thini loss of interest sekude lokuchaza ngangathiwa asambeni siyemlilwane phela uyasiza mama mkho asambeni emlilwane kahle nibone antati tilwane lo bese ya trip usibancane ke so wahlala nje wena unyembe konke nje wena uyanyembe enyaweni ngoba bangakhuluma noma ke la ngembili so wahlala abanake nathi siyadabula bathi thungenta ejele yena basimele kancane so konke nje like kude nje lokuchaza ko wena sekude depression leyo bazalwane wafika lesigaba leso bese kunyembenya yonke into na kube manele uyabona lesiya sakhe kuba abanye basithunga sabheka ngathi noma bona ihlele khala manje siyala manje asikadalaka so when depression idlala ngawo usuke so kulesigaba se depression wena lokubona ama mistakes kube manje yahlatshelwa mnangu yamnala nawe yalengoma awuyayibhimba le manje manje uyabona uthi ngakulungiseka wena
Singiyaqhubeka. Difficulty functioning sengikhulumile ngaloko awukhona ukufunctiona kahle. Uhlala ukhathatekile, you are always hopeless, like so vanat ebonile kodwa vele ngisaphila abe vele mina kulempilo ngangidalele yona uNkulunkulu le. So lo wahlala nje wena udibuta lo muntu awukhona ikudependable vele. Hopeless. Appetite iyaphela ngoba yanze kakhulu. Sesine language lembi le khulunywa level ngiyagobisha sizimele kancane endlela ipalishi makonti lodla lipalishi igcwele indishi kahleni bazalwane kahleni bazalwane ulidle vele libe nga ngiyile energy loyifuna ngoba dlani kudle nje kahle uthole maseko lamathathu lipalishi engaka na ungakaphakela emshadweni uzokwate uthi umshado vela uhambi kahle usawukaphakela emshadweni aphethe yakuse imeka kukude lo ngakudli kwafika kwakhaza kwapalishi uyadla inyama uyadla kudliwe masonto venkomo bonke wena uyadla wena makoti lo kanjani depression ngelentole bonke wena uyadla awusakuki nalo lokulimata umtimba wakho bazalwane energy uthi energy wena so wahlala uthi energy siyafika nje ngakho egedeni sesihlangabezana namaphepha kunebantwana konje lo ngabathuma kubantwana ani kumele ngaphandle ukuthi onke lamaphepha kusuka egedeni ngigegelo ofenisini so uthi energy na ubuya emsebenzini thatha sikhwama usibeke lapha kumele ningancane bantwana ngitsiniwe ngene enkamelweni uyalala depression ingodi bazalwane awusana nasithanga thina sesiyabu lo muhle maye muhle lo make bonile na uyanje umngane lapha uDokotela maye muhle lo sisi uDokotela wajala khaya uthi energy shemfane ba depression imbambile so kuleka nje simple thing bita abantwana sulani phela la nitiwashe neteacher nicocela lungisana amakhethina satshekatshekile kude nje wena lo sakhanuka mood swings asisabandi ngoba sikuhlekise ngoba sikudlalise namuntu uthakasile kusasa emama ndathi ngiyakudlalisa akwate mbamba umntana kabuye esontweni bengimdlalisa emama uthakhe asisamanje simcala ngabo ifatigue ngilokukhathala ube uphumlile nje sitawujika sibele emakhaya silale nange msonto la sibuye somele sitawulala uvuka emsomluko wena sonto utsiniwe so ulele kangaka lokuthi uyavuka uyemsonini kuyimonday bantu baphumlile bonke uyadamula wena office bantu bayasebenza uyadamula sibathe lesisibe sitocela kuthatha ipassport anikumele la ngaphandle mayi nani nisibangele amakhwapha ayibona makoti lokholwako emsebenzini aninatheli umuntu ayigojoke sinkomishi sibabathe simile la ngaphandle Nkosi yami makoti lokholwako sawumehluko sowukuphi bazalwane ngithi nibantu labaphile vele nangabe thina sibazalwane nesibomakoti sikholwa ibehavior yethu ifanana ncamashi namakoti longakholwa emsebenzini siba uvusela la sanibonani sesibesicela kubuta emanje basimele ngaphandle sana sathi ngicela uyabona hawu makoti lokholwako depression imbambile shem siphuma kanjani la ngicela make sithembele ngicela utongifunze la ngicela ungifunze na verse nalo ngoba bathi ngiyadikhulumela John 14 verse 26 ngicela imphi microphone atosifunzela John 14 verse 26 ngicela simfunzele ngicela ungifunzeka sisi John 14 verse 26 Kepha umeluleki moya longcwele babela tamfumela egameni lami utanifundzisa konke anikhumbude konke lenginitshele kona ngicela siandalayine lo konke utanifundzisa konke anikhumbude konke utanifundzisa konke phinza anikhumbude konke akakasho ukuthi uyabona lesikhathi esifika lesigaba lesithi no mina sesikuyangehlula sekuyangehlula angisakhoni shozo naso uhamba wena ngeke ke uyikhone le journey le yekuba kumakoti nawe mfana iyamdzinga moyo ngcwele akade ifikeli nje kusinyalo kusiteli lana nje athi la uyamcela
Ngicela ngiyacela angikhoni. Cela kusitwa nguwe. Nakungishona, nakungibulawa idepression yena bakithi. Uyamcela moya ongcwele. Uthi utasifundisa konke, asikhumbude konke. Lokho siphuma sigwele bazami ngiyanithembisa ngalabo make lapho. Asifundi ngethini nabo makodwa abantu asinabaphuma la athi no mina ngimvile lo make but then bona athi inkinga nasi kuyi theory bayayikhona bona bomama ngithi I know ngeke le ngisilungele ngezi yikhona ngeke vele uyikhona uwethwana uthi ngamoya ongcwele walo takusida so idzinga ke lento moya ongcwele nguye lo tomcela uyamcela he'll be your teacher utokufundzisa he'll be your guide. Yabona lesikhathi sokuthi mina ngisadi ukuthi kufanele ngenze njani. Yabo angisadi sengizame konke nalento ikafthini ekuthiwa sitende ngikuzame konke ichubeka kanjalo indvodza. Moya ongcwele utagayida ke siyabona ke nyana. Yenda kanje. He will comfort you. Ukhona letimo lapho khona ngoba ungafika bomake mabaso. Khulume nabo. Ngeke bathuthude ngcono njengamoya ongcwele. Ukuthuthuda uthitha le khathi ehlitweni. Uvelo uthi nginemdududa ngihambi ngethwana. Nakathi nje mamgumedelana bapakisha mbabe bakutshethi ngiyehluleke vele uhluleka uhamba wethwana. Ngosi yami ngoba ungaze uthandaze ngelimi uguqe manje wethwana you can't lejenile. Uyamdzinga moya ongcwele. Lana ibazalane it calls for us thina sibomama to be intentional. Moya ongcwele ngiyacela uyabona ngiyacela sebakhulumile bomake bathi asenina nana but angikhona uyamcela sila sikhona khona sisitwe nje hayi ukuthi besikhona vele sesingathi igabisa sithi hayi lothi thine udzinga moya ongcwele wena so uNkulunkulu uyafuna bazane kwa restoration amakhaya but utakwena njani possible nangabe sisaphila enyameni sisaphila enyameni ehole mzalwane ehole makoti aza kutshela ukuthi mina sisinglothi nje inkinga yami ngehlitwe lencane vele uphila enyameni uNkulunkulu ufuna restoration ekhaya lakho ufuna restoration lomshado wakho but usaphilisa kwabantu baseveni wena exactly njengemntu waseveni wena make hlophe sukuma ufundzele Galatians but athi ngiyadikhuluma nabazalwane Galatians chapter 5 verse 60 to 21 isikhathi sami siyangiphelela la Galatians chapter 5 verse 16 to 21 ufunza uyema make hlophe ngifuna ufunza uyema ngiyakutshela nasengithi pause lofunza ngifuna ukuchaza kahle uNkulunkulu ufuna kusirestorisha sibomake but utozirestorisha njani nasaphilisa kwabantu baseveni sahamba ngenyama thina kwenda kwethu konke uze azasho makoti athi inkinga kushaya enyameni sisaunderstand kushaya enyameni kusho umzalwane lophelele lothi yena mina moya ongcwele yangisebenzisa sisi mina moya ongcwele yangisebenzisa Galatians chapter 5 make hlophe sifundzele sisi ngithi hambani ngamoya khona ningeti ufeza tinkhanuko tenyama ngobe inyama ikhanuka lokuphambene namoya inyama ikhanuka lokuphambene namoya. This is an instruction. Ithasambeni ngani ngamoya ngoba inyama ikhanuka lokuphambene nani namoya. Qhubeka sisi. Namoya uphambene nenyama ngobe kokubili kuyaphikisana kuze ningeti kwenda lenikuthandzako kodwa nani holwa ngumoya anikho ngaphansi kwemthetho phela imisebenzi yenyama isebaleni ngulena ngibitela ngamunye ke sisi bugwadla khuluma ngebugwadla la ayibheli khuluma ngebugwadla abantu abethlabasha mfela bayendawo nathi yasithusa yasimaze asho naye ukuthi inkinga imali yathi ngidzinga imali ngabe ngaba ngaweli nasidingo lesingwele nasi ngosiyami ngidzinga nje imali bayagwadla bayaganana hayi kancane
abuye enkonzweni futhi sibuye simsebenzise. Usuyasho mfana mthi sidawuthini. Qhubeka sisi. Nebuphingi. Buphingi. Sishadile. Kulamalanga ke kuze kuini ngosami ngize ngathi kulenye saloni yochina bathi uyabona la ufuna ba right. Mulaye sisi. Mulaye nje sisi futhi amadvosa amabona ilamalanga. Kana. Kuphinga phela lento leyo. Bathi mboma ke bathi kuze uphile kahle sisi yena njani? Kana. Bayaluthana. Kuphinga lo umsebenzi wenyama loyo. Sekuini kulamalanga sebayathi WhatsApp so ufakile status my wemakahle. Thank you handsome. Asho njalo bomama. Thank you handsome. Maye uqhine kahle. Thank you so much. Guy. A whole married woman. Uphinga lokho. Awukayineke lala naye lo mfulo but wena lokuthi nje wena nendvo naye. Sebenza wenyama loyo. And ngalana uyakhala uNkulunkulu please restore my marriage, restore my family, restore my what? Kaze uNkulunkulu akusithi. Kodwa usahamba le ndlela le. Qhubeka sisi. Nekungcola. Ngola ke yabona nje anything le filthy nje. Uyathi kahle na ukuthi uyabona kungcola ke lento le ngendawo. Lokhu sinje mina nakuphela inyanga nangekhaya kithi ngimake sure ukuthi igrocer ibhuthi iziyansensa kodwa nawe ekhakhakho uthenga ifusion neklabish. Ungcola ke lokho. Lokho nje kuthiwa ungcola nje ungcolile nje. Nawe nje uyadibonela uyathi wona ke wekhaya kini kufuneka igrocer uthenge ama original. Nawe Kabo babe uphatha ifusion ekhaya kini uthenga yini almost 100%. Ungcola ke lokho. Lemsebenzi yenyama lephambene nalo moya. Ngala uyathandaza Nkosi restore my marriage. Yeah. Qhubeka sisi. Manyana yabona na ukhuluma ngemanyana, ukhuluma ngento lengakhona nekubukeka. So uphinda nje sinoma kanjani, sokugcoka kwakho nje thina sakhona ukuhlukanisa uma kodwa lokholwa kwakho, usakhona vele lokho ugcoke kanje vele efana wena. Yathi into lengabukeki nase singathi la ile sinasi ikulamala ngakhona la imishadweni niyibone ngabe niyahamba nemishadweni. La labagcoka lokho labantu abashaye bonini, netboy ngobotende tichephuke kusuka la. Yo, akubukeke lento le. Yaduza ukubathe ubathi uyadibhekisa phansi kuba khanze bashutha labo bazi babashutha labo sisibajayiva. Yo, manyana ke lento le. Phela ngabukeki. Lele style sabasi yo lo make lamabele Jehova. Yo wazivetela maya simuva sesibukela amabele. Lokho ligama lako kuthiwa manyana lokho. Into lesingakhona ukuyibuka sikhona ukuyibuka asade sidachaza sekuthini nathi. Qhubeka sisi. Nekhonta tithixo. Bantu ke bagcoka sina ukhonta sithixo dasibatu sibeke la pulpit lemprofeti. Sengiyakhonda ke sithixo kenyalo angisamkhondi ke uNkulunkulu kenyalo. Khonta sithixo kwayona le mali nje loyikhondile wena ungakhokwesha unesonweni. Lothi nje wena ukhonde abantu abakuva nathi abantu bami nje ngibona nje lokumcoka nje. Le moti lo msebenzi wami ngibona khamba embili kwenca lokufuneka kwente la endlini yasimakazi. Onke malanga ukukhulunywa la ngembili kukhothwe amavesi asinikelele ukuze sibusise wena awunikele ukhondele imali. La kubuse ngaNkulunkulu, la ngakumuca anytime, la umsebenzi ngangumuca anytime. Idolizer umsebenzi. Qhubeka sisi. Nekuthakatha. Thakatha abazalwane ebandleni. Engizike sathi ukuthakatha kufuneka sithola imithi esikhwameni make simelana. Thakatha lehliziyo lembe nje. Losi nje wona unehliziyo lembe nje thakatha lo. Lokho kuthakatha nje ebaleni umzalwane ukhonda kuthi uma lapho ulpidi uthandaze sisijabule uthakatha igama lawo lo. Qhubeka sisi. Nebutha. Size sikhulume ligcwala umlomo. Nese sisheme yabo sheme ngiyathanza sheme so. Ngike wanginyanyisa kakhulu mlelo make lo yasisi. Wangichaphatha kakhulu. Yaminyanya. Ngiyanyanya sisi futhi ngeke ungishintshe. Netitha wena ehona umzalwane. Ngalana Nkosi yami ngisite imali uNkulunkulu Nkosi yami ngilele umusa and restore my marriage. Saphila enyameni wena lokho. Qhubeke sisi. Nenkhani
bomakoti yo angathi nekusese singaze sinijove ngayiphi penicillin asesiyekeleni ekhaya ngalesinayo sebafike kusitshela boma yekelani leti incingo dabo baba nina niva nina uzazi lo munye ngikhuluma naye uNkulunkulu ungiphe ukukhulumisa ema-couples so ngiyakhuluma naye lo sisi like yekela liyekele lecingo utokugula ngeke silungisa nayo i-depression ne-stress lesingani utokugula liyeke noye make babasomile ngizama ukukhali manje ngifuna ngathonya lo mina ngidiscover ukuthi so nemfana mosivele la cingweni ngoba ungalikhanza lecingo ukhanze ngala lufoni into abasho ukuthi ivele kude ngikwendawo lentfonzi ngoba labanye ahlakaniphile madvoza utalivula lecingo ukhanze ngala lufuza ujabule uyapi vele lecingweni ingane yabo makoti so ukutholile ke lecingweni sekuphinze kukhala wena futhi uze lo munye ngibakhulumisa wathi mina ngathi kusibeka yapha ecingweni lami labe akufuna ukutholile so ufuna nike okay so ukutholile ke then what cabanga le pain le fike lapha ecingweni uthi khanze u7 ngagogo shiba esitolo awukhaluna angeke vele kuthi phela ke uhlala ungangena i-depression gogo shiba esitolo lobuhlungu nje ikhani simple ikhani lesimcela yona namhla ukuthi siyanicela uma asiphumeni kule ndvo le phuma namuhla nje utitshe uthi uyabona ngishaya i-U10 nangabe beniliphenya lelicimo ngoba angeke vele kukujabulisa lo lokukhanza lapha gogo shiba esitolo babedladla amagesana niwe loyo so usenyama emva kwalokuthi okwata ngeke umkhulumise lo muntu so usenyameni moya ongcwele so uhlala kuphi ke la sengcwele khona kanje so ukwatile wena sekubhlungu akusamnanzi indzawo sigathi uthandaze thina sasa kunenkonzo siyasondela intercessor phela wena awusaye so uthandaza kanjani vele sowulimele nabo uyapha ecingweni qhubeka make hlobo nemona umona nje ukuthi make bani sohamba ngemoto so unemona nje wena athenga imoto abahluleka kwakhe awusisi abakhe ngani ungiyekele wena eDubai ngosi yami lakhe eDubai then what umona nanesicathulo sakho sibonile sisi asimeshi nangabonakala leliduku beliwabile kunale mvelo kayigcoka umona awukhona nje wena ukubongela umuntu phile enyameni wena kodwa ngala ugathatha inkulunkulu enenjani arestoration umshado wakho qhubeka sisi nelulaka wengcile lami iBhayibheli uthi besifunza ngemona amen kulandzela lekutheni nelulaka thetha yo uyathetha na ukhuluma nendvo zakho ukhuluma naso wehle sihlatheni selidamatisi icantsha laphasi lapho mina nginokuqashadwa nguwe mina ususa lekhaya kithi le utongichaphatha la khuluma nendvodza ungathi ukuthi ichubeke ikuthanze emva kwalokho usubheka phansi icingo lakhe yasisend imessage award sengifike sire yini unako akushuthe la kunani award stress la ukhuluma kakhulu ngosiya athule nje abheke phansi ucingo lakhe sinekele lelaka bomake asiphumeni lokukhuluma kakhulu kuyabacansula labo baba bakhokhwa ngithi ngelibhala sihamba nabo sithi hamba ngekhuluma kwethu kakhulu la alefuni kabi kakhulu khuluma ngamagama labhlungu lakana losohlula nje badvoza sibili nje ayasebenza yavuke wena yile wena uziyokwakha nini nje la nelaka bomake ngalana sinawe labusuku la God restore my marriage tilungise wena qala beka sisi nekubanga sesiyabanga chazele kahle wakulo ntombazane lo ngisho nami ngimkhanzelana mina wakuphi benikhulumani 15 minutes oke benikhulumani nibangani ngichazele mina angisuki la ngichazele
Kangichazeli angisuki la. Sibangani? Yebo mama. Asifundiseke shepherd. Sebenze inyama lena ngimsebenzi yenyama le. Sichubeke sisi. Nekwehlukana. Sengihlelele abantu abami sisi. Kuthi wasihlele ngihlelele abantu abami. Ngalana mina inkosi yami myeni wami angishena ngakumbuthi usamnike dine khona le kamereni. Lithi iBhayibheli phela akakufundi phela ngokwehlukana. Usamnika yini? Futhi mina sisi nje qaphatheka sisi. Angifune nje sisi kuthelelwa ukugula mina. Hawu. Sithandazelani pho nyalo nje kwabantu abasithandazela bomama. Sithandazelani ke phezulu uyabuyela ekhaya ufuni wena. Funi wena kuthini wena? Abayise bazibakala emakamelweni lamanye ngale. Ukonje ukanze uNkulunkulu endele idini for teteke. Ubeka sisi. Nekuhlubuka. Bakhulumile ngosami esontweni awuseti mayibo sithandazela kahle she mayibo intercessor le right. Sebakhuluma zoshiyile wena zohambile sokuyelinye isonto bakhubile bomake emkhanjwa bathi ekhokha imali yengcucuthelo kwatile wena. Ambile wena awufune nje ukutshelwa wena nje umuntu oyalwa kubani angasoyala ekhaya kini. Khuluma idiyole nje labo make laba kwathi igoyisha sisa abakwati. Mina kwami sisiza bechat. Ngisho nje phela senhleki. Dasho nje nje sisana sesihambala. No uyakhuluma bona kodwa sesilento le uyidiyole le lento le ngeke nje sisi. Ngeke ngiyakutshela mina lo kwami ngibhekene nawo angeke lo make lo akakwati. Ubeka sisi. Nekuhawukela. Sihawukela size sikompelishe. Bakhile ngokumakela nje sebakhile mos. Wena uhlula yini vele? Hlula yini madvodza siphila akhile nje nyalo la. Wawukela nje usikamakela lese kwakhiwa indlu yema-tiles. So uvana sila awukha wachacha ema-tiles. Awu athi umane abantu mayesedi imali yini le kwehlula ke madvodza ngoba vele afulela ngama-tiles lamalanga. Hawukela nje. Ngeke ngihlule ngimake emotha mina. Hawu sisi. Ahlula ngithishela nginginesi ngiyekele wena. Kusho wena. Siqhubeke sisi. Nekudzakwa. Amalanga baze basho phela. Shopho odokotela sisi bathi le wayini lisita lama lokubulela ama cancer cells. Aliyasita sisi. Nangilithe nje kancane. Kusho mina phela selishaya singisi. Ngiyasita sisi uyabona bona silwayini. Anyaka ngagcinile niyaganga. Into lento bathi sita nalokuthi mhlawumbe kahle la. Iyasita nje kahle. Angeke sesisurvive sisi. Ngeke usurvive. Sesiyagcokisa phela sifuna kube kahle vele lwayini. Cetha umkhuhlane yebo keyboard player basho njalo asicetha umkhuhlane. Ngasichubeke sisi. Nebudli. Yonke imali ufuna uyibona invoice lethe la. Thengeni chaza. Thengeni. Ngithi mina ngale kucaleni uyavuka umfati usukume ungatonaka na imali ongayitholi la. Nakude le mali utophela kumuntu uyenteni imali budli lokho miyekela adla imali. Tawuphana kakhanuka. Thatha yakho hamba usebenza ngayo. Wakhe ekhaya la kungameli invoice kwakhele ekhaya. Sukuma wena ungumfati wakhe ekhaya. Yeah. Amen. Izifika la kukushayeni nje wena onke lamalanga uyabalisa. Ungazi ukuphe 1000 rand. Ngabe nani 1000 rand? Ngiwente nje wathi ude phela vele ngabethela 1000 rand. Futhi mbonge nje nalo 1000 eminingi labanye bathola kwena lo 1000. Vuka la phasi. Ngeke ube sidle. Ngoba udakuthi ibalela ini imali yakho. Ubeka sisi. Sola sifike ekugcineni. Naletinye tintfo letifanana naleti lenganitshela ngato kuqala. Naletinye tintfo letinjengaleti. Uthi uNkulunkulu the list is endless. So long as ukubona kusikelo akusiko. Khwesha kuko. Phuma cela umonzo ngisithi wena nje langasothi category uyakwati nawe lo. Nawe nje soyadibuka ukuthi yathi kodwa vele ngendaba yathi kodwa ngiyakhokha kweshumi ngikwenta konke bayakuthi nelaka. Bayakuthi ngihlitiwe lembi ibonile ngabe ngasitwa yini moyo ngicela kusita shemsisi. Ubeka sisi. Kuthi labo labenta letintfo bangeke balidle lifa lembuso kaNkulunkulu.
ngicina lapho lithi angeke mina ngifuna umunderline lo angeke like ngeke khodwa nya bathi labanye kodwa kanje ngasidome eklasini ngathi usibasho bami simlonga desidome ba angeke ulidle lifa lembuso wabani ngoba bongazama kangakanani kunama benefits lonke kuwathole because wena uphila la kuna inyama nayo lesithatha khuluma ngayo wena nathi info nathi futhi siyakubona wena kahle konke lelaka selana lobudlise bani lomona sewani ngoba ungazi ukuthi wena maye ngikwenta kahle konke lomona sewani ngoba ngabe ngilomona nje yetfana lithi le Bible angeke uenjoy ba benefits embuso kaNkulunkulu like you never umaphi ke lama benefits benefits ekubase embusweni kaNkulunkulu peace and joy utobabete kuthula utababathe uyazama kude kuthula cala ulungise ngale kuze uenjoy na ibenefit ekubase embusweni kaNkulunkulu angeke ube nekuthula uyabona na ulungise kahle so ulungiselele esikhulume ngawo kudathi kufika lokwetimo ngoba kungashaya kanjani uthebane kuthula nje kufika ifika indvodza kuthiwe manje ilethele iswane yathi ube nekuthula ililethe ungamcabangi bekafika njalo nakushayisa 5 ulabo ungamcabangi yayibona ishokoleta uphasa na umfati ithule lesibhedlela nawo akasakhona kwenta ngekuthuke kakhulu indvodza iganiwe wena usina udiscover vele ube nekuthula nakulo wendlula kuconza konke ithi na kusina kufika lokwesimo bese sokuhlabela lengoma nalethi ingosi yazi esikudingayo ingosi yazi esikudinga ingosi yazi asingalimali njengebantu abaphile vemphazanani silimali zethu admit esibhedlela kuhle kubantu abangakholwa uzusho ukuthi kungishayile sisi kungishaye kwangicetha not us akwenteke kulaba 7 not us peace and joy phazanani difike timo ube nekuthula uve lokuthi lekhathi kunekuthula man kungishayile kona but hayi man mina sakufuneka umthandazo nje ukuthi vele indvodza eganiwe angisakhona vele ekuthanda uzucele engicela baba nkosana angidiva kahle kulamalanga kuhambe kahle ingosi yazi ungamnanzi ma benefits ebase embusweni there is divine protection now la lombuso ngesitshelo ngowe ukuthi angeke sisimkhone mina emake angikhoni ngisaba kusinaka ngithelelela kugwina ndawuthini there is divine protection utamvikela uNkulunkulu usho natifo nakulova nazo siyabona ke lo nangake ngibinge ngilale nayo bele ngaphandle la ifuna le HIV akuvikele uNkulunkulu uphile divinely protected provision la mbusweni kaNkulunkulu la watilungisa wena ukuprovide uNkulunkulu icala inyanga iziyophela abantwana bangalali ngendlala
uma uzothi umuntu esohle like when again like kanjani he provides kufika abantu nje from nowhere make nangu ngiyakoletha nawo make na imali make ngicela ukufakela imali engaka umangale because uthi alayinile lo lesikhuluma ngako lo uphumile kubona wegcina you have authority now lambusweni waNkulunkulu la lelifa lembuso waNkulunkulu le you have authority lokhu lesitawuluthana ngako sithi yesisi you have authority ngeke nkosa ngoba ungazukhulume kangakanani sokhuluma nemademoni na ungathi align naNkulunkulu khodwa nye udabo bathe uyathandaza dingo dingente awukho elayinini you need to align yourself fuzele kwegcina mama Ezekiel sengiyohlala phansi make simelana 2 minutes mama Ezekiel chapter 37 ngifuna ukukhuluma nje ngeauthority bese ngihlala phansi 2 minutes mama Ezekiel chapter 37 ungafunzi kakhulu lanza nje lokusiphatha ubona ukuthi nawu lambusweni we have authority Ezekiel chapter 37 Fonza sisi Sadla sasimakathe sasisetukwami wangikhiphela ngaphandle ngamoya wasimakathe wangimisa ekhathi nendzawo esigodini lesigodi sasigcwele emathambo wangihola angiyisa enhla nendansi emkhathini wanamathambo mankancane sisi lithi iBhayibheli lami sandla sasimakathe sasiseti kwami ngamoya wangiholela esigodini semathambo la umile ngoba uNkulunkulu uyaholela esimene yasibona simo lo sibona ukuthi abona nolana yabeva labo make bakhuluma but yabolo kwami nathanga ubona ukuthi kusengashintsheka lithi iBhayibheli wamhola Ezekiel wamholela kulesigodi semathambo lomile na situation lo uyibona ukuthi lena nathi lena seyihlule ngisho bafundisi lena sekude la ngakayikhona bo khansela kude lengakakwendi ngalesimo lesi lithi iBhayibheli wamholela Ezekiel wamholela kulawo mathambo wamholela kulesimo leso lithi leBhayibheli make hlophe nakafika lapha lithi uthi simakathe indvozana yemuntu asengaphila elamathambo because there are times bazalapho uNkulunkulu asibuta khona ukuthi abunde wena ugathe ukuthi uyakuyi abunde wena ukuthi ubunde amabongo futhi ufuna ukutesta wena ukuthi umephi uthi alayinile naye abunde lesimo nasibuka sengashintsha lize iBhayibheli wambuta Ezekiel wathi wena na ubuka indvozana yemuntu lamathamba asengaphila yini with the authority that he had Ezekiel uyati ukuthi alayinile naNkulunkulu umphendula confidently uthi angati kuwe Nkosi utokhona kanjani umphendula uNkulunkulu confidently wathi kahle ukuthi usaphila kunathi bona kade inyama lempilo esitelavedo lesi iBhayibheli wamphendula wathi angati kuwe Nkosi uyamphendula simakaze bheka uthi lalela la prophetha kulamathambo khuluma ephila kulamathambo how are you going to prophesy to your situation if usaphila la nyameni la useta nathi mfonana awukhona bazalwane honestly you can't uyakwenda nje ube theory ukuthi nje nya asithandazeni bazalwane but ude iauthority because awukho la mbusweni kude lama benefits ebala mbusweni hlala phansi bengifuna ukukhuluma lokho prime kude lama benefits ekubala mbusweni ude iauthority yini lekuvimba sibebe iauthority wena nathi mfonana namhlenza mama bento khoma lo bafisha bazalwane asesti align nebazalwane asesti lungise bomakoti asesehluke asesimcela manje sesiside yathi asifuni ukuphuma la sifanana sitawukhuluma basithandazele kuthiwe into dingashintsha cala wena utilungise wena sesiyekele nathi info nathi leti mihibe divalo divimbo minyango lezivimbela ukuthi si enjoy lamafutha basembusweni and until you realize ukuthi nayi lento lengivimba yathi mina lehlitiyo lembi nangalungisa yona nawe deep down lokuhleli inyalo lapho uyayicabanga lento ukuthi nayi lento lengivimba manje cause moya khuluma nawo akathuli ngamunye nyalo
manje soyakutshela yathi kodwa sheko wena kahle konke namayikela nalilaka neliphethe kuNkulunkulu utakusida. Ngiyacela sisukumeni sonke bazalwane bakhe emotha umfundisi Zanele sihlalele ingoma umese khona lomdala wezinsuku nasiphi na